Kani gadega Pati CTV. Utukhat ka BJP na po North Shillong constituency ba Lushai Lingwa haka kandai trik jumang la penbena bula de ban mi no na ka BJP kumsi benta ban ai jingkershan ka MLA ka seng Congress na North Shillong ka Congrosian waji ka balong ru ka menteri ka tanat puli puthi jonga jala abai kran bekinong tho kubor uba Lushai Lingwa la ong ka jingmi no na ka BJP ka long ban ai jingkershan purai ka Kongwarjri ulai thu aringkat batu kiladan nyup sangut kinong ilam Pat kadaw ka bakiru kikwa kadai ban kershan ka seng Congress namar ka jing i ba kadang dei ban yo lat ban sensyat biang haus nam arja kat pra loong bula shim ya kani karai dien bula khmi bnya ya ka jinglong jingman jong constituency pat kum taw la rai ban numyang election MLA hendain kershan no ya ka Kongwarjri namar kala trei jar ban kintiyo ka constituency nakaliang jong nga bat ki palang elam ko grassroots level po North Shillong ni lakmi ti ba ngi mot pan apply ya tiket na po ka BJP manyakun hawa rajar katra ngayon na kidaw kibam nakyar bat minta snihi gimang si bangin mino na kanika party BJP bat kumjuro nga ngala withdraw iya kanika dekat ka jumut lang bat kini ki pranong elam ba grassroots level banganum ya konsyo ni election arja kapra public election MLA tinakaliang jongi kumkekenhun bat ki leaders rupiah grassroots level hapo North Shillong nilai syong balitai banya khat sani bahaya ke ibngi di balik nang syahman ti kum mangilaya persang mensuai ka bangin analyze ya ki open lakalong na ki regional party na lakalong na ka national party nilaya le ka spot analysis ka ba ka mo ka strength weakness opportunity and threat akabide bat ka ni ka election arja kapra dangina pusang manuhan ngasyam ba i MLA jongka North Shillong ibri kong Russian Warjri ibalong ru ka kentei ni kalong kami ka belong home minister ka baning kong state habang ali yaki announces pang persang manit kram ngani le persya i katung gejinglap jonga penban kawan ko mo ipat abang asyam na iba kibon kikam kibabha tama ide rong kami bang keturai laga jong keturai tinamar ta kadaw abang ay li ye bani ketu i nilai rai ko mai gejimut ba mangi bat ki para nang elam manga bat ki para nang elam hapo grassroots level hangi po North Shillong begin ai no bajing sian syai pat syaka parti ke idon kata ke Kongres di habang ini cucu ayah kam temar borok CGM ni nado bangadan hapo sangi masih ngalong anti Kongres be ngalong persyak be ya ka Kongres bat ya ka kam ke jongki hendak habang ini habang ali analysis jong akini sini membuat penjeli persyak ngalap uji pun so mukul sangma kum kamandit ke bala ai hwal jakat lai dopat ba wala ne ini sarkar harus sensitif pura but bangasutu but only a stable government can provide sustained development nadakalong ke sarkar kabam 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 ne sensitif di development ki bagin tulun Namar kata kadaw, habang yesyong bagi paranoy lam bagi perkat sandi bagi soto. Ba di tangga Kongres hi kebala nara ya ka stable government, sustained governance with sustained development. Kani gadega Pati CTV.